Musaisia watinda atani na wikwato kana watinda ne savo ndebala witha watindila muthani wa umuthi na ende ni avika laisa ya utongi ya mizito isa ya kulungalia maweku alamende ni wa mitwano na ndo na ini musaisia ni udhojetu kavikie kutambania mkuma uyuki na muthia wa kilungu kito mwathanda tueli mavitu kutwa kunikilile ni maundu meva aume Mamenete ndini wa mitwano na ini tuona mithemba kana maundu nana awala aume Mamenete na ini muthani wa umuthi ti kwenda kutwikisia ngalikoni ya aka tida tikunikila ni aume mithemba thandatu ala aka Mamenete kana aume mithemba thandatu ila aka Mamenete na indi no musese ni kwata no kuvikia na kutereka nikenda withi hetha wi mundu ume na kunwa vikia kulungalia maweku maku nikenda withi mutwano ni waungama ndikyo no tukwatania kusila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official naomba tie ta Veronica Siombua ndini wa mitandao ya mikumukanile hetha wi na ikule iko neti mitwano na ndo na misi na ubikie kutuma ndini wana mautumani mukuvela ni lita kenda imwe itano nina wikwatio tuili kubikia 10 kilungu cha umuthi nukwithe wa unatereka na hetha wi na ikule nukwithe wa unatuma nukwithe wa unavikia na kutereka na indi tikanibu Reverend Nundu wa ukathini wa kilungu cha Thambalala na timu bya Nundu wa ukathini wa kilungu ndukele musaisa ni mundu yechumwa kiliata. Asante muno Siombua mwana akwa nienda ukeria mwithukisia na musiaisia utusiaisia Kenya yonde onangi menza ya Kenya be mutumia wikala New York engalukosia America anambiye ne utona no subscribe tena ni woni Thambalala ne mutethete muno eta wa Joseph eta wa John ekala ku na ingi na my sister kwa wikala Taki ambiye onake no wikidara no tusia igwe ni andu the Kenya na nzawa Kenya ni asiande yonde kwa nina ukethia wivala utusia isie na utwithukisie ndia karibu ndini wa Thambalala ila kivindi chaku chendete muno na kila kithambalalitie maundu andu matananena maithe kamusi ni mambi yothe kanyeyu ala atumia manai makozi nimenukie tene nundu ni membiye pastor ututethesie muno ko chuma kiyikiseo twina uthukumi mwingi wa Ngai not complaining mutumia wiwa katoloni prayer center pastor muthukumi wa Ngai Sakayo na kalancha manambiye nimethukise kimani chambo yani wotenda kwita Ngai mambiye mebu na ni matethekete Thambalala kwa hivyo chuma kiyikiseo andu mamumandu imaukethia kindu akwa ambia ningu na etu mwenda ile ngitugitha nake etu mwitako asiasa ni methito mayazi maikuolia suwe mwete tside na kindwa mimi na ende nitubangithia na family yita wa Nzuki Kioko wa Nzuki kwanza ndumona atosia yetu musiuti ni my family friends nimambie ni etengeri wa Thambalala na indi karibu musiaisia waitu nikenda twende na kwimanyisia na utondu Siombua wane na nikana tunaneni obo wa maundu nyanya aume Mamenete na tuine asia ni mwasume moka tunakitio thungulula oalanzo pe wangi maingi pe andu mbia ni tukuongelela na it's okay nini seme ko maingi no mundi akama tuye ni tumavinyiye muno manambia tuna mabuye lakini tunatungia Messi ndisi Ngai asia abua ulawendete na yu mundi tu yu nene ai namo aume ala aka Mamenete nundu mebo ukethia watu oni mundu umosu ndukuiwa moyo kana mweme we wa muthemba usu ndukuiwa wikitata we aniwe na ndia sende to cia Ngai ibukune ya mwambililio ile ne 18 Ngai asia tiusio mundu kikaleweka ni mundu ya mutethesia wikitata umwailite nikibate kwaila nundu umundu ume ena mwikalile ula mundu muka utewenda metwanie measeo lakini be tabia siambi yo develop wesa kwithia mundu mukambia kwasi I wish I knew ambi yo regret kakani watu iwe no longe ndo mundu mukenginde tiki kitagani kitana wani kila mundu kikara ko uyu mwitu ndwe bagwa na ingi no mwe ai idongolula kile wana mudongolula idongolula mwe lakini amwe ni mambe yakwelile aza keka nangi mambe yosioka old boyfriends my ex ex boyfriends nundu oyu
pe mekalile winayo iteniseo kuni yongwenda otuthi kwa metoke nanga inokoteka nesa mundu ume wambe mundu mukone Mamenete nase na ume niweta ume thandatu maybe yo igi tukongelwa ume yangi lakini nenda tuthi thandatu nundu akani Mamenete ume makosu mundu ume wambe eta wa lazy man mundu ume mutulu utasikuma alukila musi wake mundu ume mutulu utauma alukila musi wetelete mukamu nengeleu mundu muka amuye ngwa na imuyanda oya na no kasomethia ciana na imuuya na imune na imwakia kwaka nimekwaka na imuthoya kitheka bawite na niwe ziboro na imu zibora eri aje kweume matelemia ni anesometa matelemia na kuwinde tu hapo na kila neguba kwa kayo mienda mana ijegela manetu wagendo kengekela manetu ochu lakini tietelemia au mema isi wathi usindo kambele kwanza kile wege wanyombo kabingwa kwanza usino bingwe lakini uwe ni ati kuya ume matelemia aume matelemia mundu mukano Mamenete mundu mume wokosu mundu ume wimu ya leo ati ndabu isisia TV au ma TV ne Simone aiko mangabu kitandani kibilani ayuma laithi kusisia nyanya aisio kabu musie ntunyumba kana ilobi kana balamai mundu mukaendiye kuasol kuthukuma na imagine mundu mukosu mukakwacha au ya mumosi wake chai byubisia kewu actually nenywa ume nenyu agamba kalembia CCTV mweme wa byubisia kewu ngwa no mubweye no mukunite basi no ati ogwele wa lunch mundu ume angmale asije TV na yikalambia kada ale akaima noa mono ai mundu mukabindi yasu akanoa yes niwe ya nuthela lakini tuikuelewa ni ile uyanuna thelile o mia yetatu ogwete kwikata lakini miaka elije nini seriously nenywa ume aina kwa yie 2 years na sasa ndeni biashara nitaka biashara lete nina tumaundu ne mina kasimu na kunwa ngeti kitinisembe town ngesi na miaka elini nyagara nyathela miaka 3 yani mundu mukoso akamanoa Andwe sema noa niki nundu akatima provider siamisio actually mundu mukanda aumbwa a provide na mundu ume niwo wanengiwe wia yila mundu ume wambe wombi wito Adam ngai wia ata nane wa muka ata nane wa kindu kingi chochote anengiwe wia ewa sobe ya mundu waidi najikwa swani ya mundu ume nusuebu ona ndathi mundani ndabulia mbensi tajuku inamba ndekada ndabanda mundu mukana umandie kibalua kanoka yubanda mundu umo sunda utakiego mundu umo sunda undu wika yani ni telemia ila yone kiene zibora anengi wewe wambe mundani na ila mekie nai kilunguni cha katatu cha mwambilelio ngai ayumania mundu mukanda umani wawia mundu ume ni wawe na ukaisa sia yutia mundu mukanda wa yutia aume mithuke inesa akama yane wobo wa yutia yeteke nikenda maye aume meiwe na ukaisa sia yutia mewe na yo thingila ikaumese na kutika ba ka umaloka ngo kasolo kuyo kutekwikala yani is too shameful na be aume amwe imwana itele mithuke inesa imwana siakwa aiki mwana kivyo likanyumba kwa mwitu ase ni girlfriend yake ni best yakwa mundu ume wilobi mbedukesie tabia suwe nayo unzia ise TV ni we nyumba kwao kwa girlfriend nyumba yiba sincerely speaking sasa hizo ageto nyaka kali wa ni mundu muka sichumieva kwese wewe na lewo ko ona ndo sina wibaye nyumba na mwene lo wibaye nyumba ya kweza ukai ya siasa ayo ile ba na hiyo wakaliuka na kali na mbogele ai na wimbi na hivyo nongelwe ndinakola na tusoma to nongelwe nienda oya kwanza kasalaka ni wite lewuta naete nyumba taiba isani utadhoa kikombe utasichumite ba na yukila withie yekalia kita wipa uthio kabaloka kitandani cha mundu muka uthoiye mattress ila ya daida identity kitanda chela ukomebu no ibwikewa bu kitanda yani mundu ume ndio kouma lakini you must be stupid
akani Mamenete onenda wibuona withe chwa ni mano iye mundu mukanono bubu twayazietele myaziye kauma baende mundu na wathauka elikoli kulatla sio liwo mene yangi akathia akakunwa musasa akanewa mbesa na nundu witelemia uyu kaunengwa leu na akagwikia abu nyumba ikumanga na kama kia mundu me ayumanga telemi mundu zitila ziza mundu mjinga mundu ona zikata ayikuna bakata kanengi teno timba ke kwegana timba ke ona tingi kuma kana kanya we mungezi yo wenzia ipya we wende chao kwani ni muhumo kwegana uko mungezi tikana mungezi no nundu ni wongethetie bau Aumeni akani Mamenete reliability mundu ume wibau itelemia ndeto yanga inenete Timotheo wambe kilungu cha 5 na muswa wa nyanya inenete mundu lota sube ya alama nyumba yake ni mudhuku kuteula utesi ngai na nukaite mwikio na kia Paulo itabia Thessalonika kilungu ni cha 3 na muswa wa 10 asia ulota thukuma ona kuyanda kegara nye ni azia mundu ume ote thukuma ndageke wele ngejui miaka 5 ndo aisaona wia miaka 3 ni mandango wia ina maluka igasoli yeseli mukawa ni wako bisi ni wako nyumba ni wako kila kitu ni wako kila kitu ona mwati neno kama ukau wako nenga tikiti muyinuka ni mukau kunenga kila kitu ayikuthoya kakula ndakethe we na aibu katisha tingwazi andini kila kitu chonde it's shameful kundu wambe ula mundu umewambe Umenetwe ni mundu muka is a lazy man mundu wakeli tutana mbodi kwa mundu wakeli nenda tambo kwa tautandia na indi no tuithi wati isiokedia musesi aka tambo kwa tautandia na indi no ni tusiokedia twende na kilungu kitu Musesiane na uthocha ingi twende na kutambania imwe nthini wa kilungu cha Thambalala vala tukunene ayulu wa mithemba 3 ya aume ila aka Mamenete mithemba 3 ya aume ila aka Mamenete na ndi titunaona mundu ume wambe ni mundu ume mutulu mundu ume utamanthia musi wake mundu ume ute responsible kwa ukubi kana kwa kithiomo cha kisungu na ndi no tiende na kunena na mutai witu waende na ruta tumane mithembe swingi 5 ya tiala ya aume ni aume mailie ata muthemba wake liwiba ni kwatia musiaisia nuto siaisi ongelanga volume weko tu ya aiwasia ndo wewe tema wasia maseo muno mundu ume wakeli etawa an insecure man mundu ume wewe ate kuikia chao muka he feels insecure yani ona muka umalite mudhambu kundu dhambu kitu mwana dhambu kita akaende deba kule koka wadhiba ndwethi umyangwa isu ani wiyendete wiyani mwana kwa siombua na zinu ndo akuona we muthambu kujitongo we muthambu nandu siwe mwana ke na twele tutwingi ni twanake nangi matwethi kichana aseo kiaka kula ndwethi ya no smart na ndwethi ya mundu ume feel insecure wathiba umyango Yesu na mauta sio bakitemo komo tie na mauta menyuga bakwa mwiba kiasi bakia remix Vima utamera wa rimis alama kama wewe bakia rimis Yesu ni mama sio kwanza ama ukama kana wewe bakia maoja kwanza niendoke bakasu Yesu mundu ndikwe ndi atinda mwingine no na niendo mutabya ume mumbi thukisi itabe kindu au kama Mamenete na maboi ka mitoki ona twili tutula tukwibawa mwana kyo kwibania wina ka date na kamwiliti with what we insecure it's like amwa koma na kwetwa sisi ya simu bikide password yene ne jiba ikiela nisi na ukagi simu yake bikenda ulawa mkunia simu kaka ukamiona na messages etabe kindu mundu muka Umenete ni chichu kamwili tukange kana ambige nienda umwe with you mwana kengo ni simu mbia tabia ngania nundu twendo otwana ula mundu ume matinda unena ndiye na mayegara ndiye nda mainena mtu na mkuliambia kwani iko nini nitaongea na saa ni sio atumia mwana kwa messenger I miss you so deadly ambia nienda ekata enda one yani au memeta wa ayani
Bethukisi neza kamba makwa akamba ingene yani muthoni wa baa yo nutia yani muno nina atirithise keki imwe ya mwitu ngi una atwa I'm sorry to say ana imwe koyo mana atwani aba bana Robi omutwano na wa garden na you ambia pastor nienda alusi yakwa ithele exactly saa 8 kwa hiyo ndithie keki datika siana nini nondo nina flight iende ta South Africa saa 9 on dot. Wow. Kwa arusi yako yedela saa 8. Make sure that usiongezee maneno mingi. Tutasikiza Thambalala nitwe kwetu kisa Thambalala. Kwa tulile keki tuki ndo arusi yo inaambia sasa. Kwa hiyo hapa so ina take 2 hours. 2 hours. Not flight yake ya South Africa. Inaisa kenda. Au meakamba ni mondeti kesi. Kwa hiyo tekela. Yani alusi anaitweketi flight owitikila wiweti pe bandu bangi niendete masaa mana umini alusi noithi othi ai na mume na muguli ambia me have no problem iko shida gani we have great ataenda na kesho nitamfuata Tidi wanani munitu naku na nundu wa biashara yambo semba ike mipango mina na maybe tomorrow kana a day after tomorrow nitaenda and I have no problem with Anita na walusi. Na mwetu anai. Kwanza ile alusi ilete we onangali yake ni iki hata. Na ndeleva wake. Airport. We. Ndiye mume ni wana atiwe bubu na ndisi alusi sio kwa siko itinda inenga nito to cavity. Hii cavity na wardrobe. Uneka na yabasia. Ona ndenda amanye basia no meba ya. Unenga wabasa waku ukekia mbesa no yandika no na yikalabu ko uba isibo ku soba set ndio inenga soba set tio dina manenga wambesa ndi wathi omba nyetu basi atwake na best couple yao na mwitu athi na wathi abina lakini tuina thina na kama imenete ki muyani mundu tenda muka wake ainywa coffee na akawangi ndinda mukailika kikundini cha mama chemeni ndi kwenda uyeki aka biashara sokoni nukoswa mundu wakoswa nene yase ati yuona twakosa wa soko indi bumusi umwe kalite na akeka laibu also ni twakusele twe na azoko bimamusi ni mame umosa ko aka ni Mamenete. You can't force a woman to be upright. Ndo sukuma mundu na kindu ki onoka sunga kabango kinengane ni ukinengane. Amomwe anasunga wa muno ni mume na isungwa muno ni mume amwe kangutabye. We mai. We ukambumye uwo wiyende ni nengane na ndioka. Mume ase inge nanduka kanone ndokeka nayoka unya amwe sawa twetele aji muthenya mwasa uya date na bwana onge amwe sawa katwapika saa ile na muthenya ucio abange kima mutu acha wachabati najua kimita mutu acha abati eta mume abusitikira wetu cia TV na remote sinjia na sisi Thambalala na sisi utongo TV mukamwe ukamanda bi ukombumia mane wita mama bumia amwe na baby amwe na kuna mbosemba ni tedi au thesia athese mugegara athi amwe ni wito nando nguwa witoa ndio majebu yakwa ndiye yikita chao kana kalanga ni wito adiala ni azuga mami na kila kindu jonde manamini na ati Yesu kabu na yabo anositi yango bia yakwa nienda bwana ni mutabi kana ni wa uthesia nasioka asioka hii ni nyumba kwake yu nyumba kwake na ni wiyo saa ile ni nasioka tina wandateka na 20 mwevu yako moko yithugu be umanga kana bwa yumanga mume ndieno wona ata ni thiba ndia ugotabia na ndwiwa ndieno pindia ya mwana na kiata yote byo mume aje ndia gwa chabati mamina na nekala mamino aje ndi bumati wabuna na nini twana twayokoma amwe museo ndia kwiyo kamvunya ndi nengane na ndioka umunde ni nake nengane wewe aweja ate nekwamini amwe no bongo ndunde ise tupita tu malete tarata maumala nona bani botu ilitanilasi
mume wawo asuna ndo real story mambe tiemele nikatanie kaho ambia kaho ju basta nondo mundu we wandwiki yethina ewe ata na namuya chose kia mubuko etha iwa emwe ju akani Mamenete mundu wikata mundu wa misunga na wenda mukauga thuke na kayala mathukie ambia kumusunga eka mundu eyikie na manye ni mutwae no imunenga the freedom and wiani nuketha no watu kiwa mama ko watu kiwa karibu ubo wa watu kiwa batanisia na ubo ubo wa messages ya nene we naume ndanywa ndathi mukawani actually ndawe wache yo naume alama ome kuya mundu kiko kuma nisambe no mwile muthu kuma emwe nditikela no maketha ni nditikela ukili ukwatilile mukawu it is really bad mundu ume wakatatu eta wa mother's boy etha the kindu akama Mamenete na ni utume mwenyu akolo ni kwaje ni mubithikeze ibwana atete vindane zita tutamukaga la maito Grace yaje iyo mwana ile na ndithi asiendete aikwatililite mama ishe mwana kwani yani no twanie na ndiye ndamwikata kumulecha ndiye ndo mulecha nundu ni mwana wakwa ni mwendete muno ndabyakano yakene tukala wivasya ene siendo sio kosu na ndithi nienda ninye ni control ya MC wake akani Mamenete tu na kaini mutabie aume mumbithukisie it is not biblical Biblia yasiati na kondu wa umundu na ti mundu muka ni mundu ume ti mundu muka wetu unengai ni mundu ume wetu akatia inya nethe bithukisie ya ume ndila kwasya kutia ndi kwasya weko mutethia ndi kwasya weko munenga mbesa ni asiati muka waku atweke priority balance the priorities ata ngai ni wambe na namba wakeli mthayu ni waku mundu mombe thukese should be your wife kibeti chaku prioritize rightly so bya mibango nesa mbene ngai meya sia mundu la sia wawoni ni nyake na we first love it's okay lakini ngainde kwa zioti inya kudai kibalwani changai actually siana iditwe maids mangai ngai atunenga siana tamidhinzi yotwe na meana tuima yaba yote must of their own kingdom their own territory with we mundu menwe decision maker it's not your mother with we mundu menwe tonya show direction it's not your mother tinyagwa kamutabazi balamu banda tinyagwa kamutabazi ono muntu ta nyumba tinyagwa ko ka umwa mucho tuko kwacha mukomede no munamu kamushoki komwikata kinyande mwikata nami wetia kukilila kidedi bagube umeotengwa wa umai lobi onyesi la kula kuinya kumanyamba kala pumba ka saa 5 mukwetengewa mukawiye nyumba kwikitata akwetelete inyagwa ye manuo bambe leuweza kwa mwenyu chayo nyusa kwa mwenyu nguo buya wako kwa mwenyu nasia iya priorities nesa nasa number 1 itawangai number 2 it is your wife or your husband mukau kana mueme wetha ni mukau wetha ni kibeti ni mueme ediwa ni mundu ume ni mukau niwe number chao 2 number 3 ni siana ona siana siba number 2 siana ina mwede yebuna ikamutie yira bitu tiro tunakwa tutwele tuniona kindu akatoa mena mwele lina kindu akwa mapisi ni mana ndi tio butu ndi mwakindu akwa ndwete ba kazitoa butu za uje siana na atoi nitwae yena na atoi mekale bote ni namba siana itatu number 4 indi ni parents number 5 ni church ministries ona kuthaitha kanisa ni ticho number 1 ibeti kana muse wali tamba enda mukau kutwe kanisa na kutwe ng'ombe uzi kwa mama mendete ng'ombe muno kusinda amuka kithi abika ni ng'ombe ikya bani nywe na tochi ng'ombe cia kwa mulunda ni wakani wana limulunda mother's boy mundu ute concentrate kwake ukwetene nobo wasiai mundu mukamenete mundu wokosu nani utuma mundu mukathi ko kanaka ukola kanaka withdraw mpaka kitandani ndiye zawendete inyagu na nicho kulumia umilende to negwe ndine na mundu nyonge neta okumwa kuya na mwenyu ndanda ka unenga nuzi ase mwenyu aka unenge niki nundu ni wausoiye abikiyebu nundu nyinyaku ni wa priority wendete mwenyu muno
mwenyu ti sito ja kuumana ya seta ya una chao ndugezombe basi tabako ligilo twete anya itu mwenyu ne Biblia taya au na mwenyu kwa mwenyu ti we number 1 number 2 it is your wife itwelete kwende ya mwana kwa chombo ekatubike buno no masai mati wadanda tu okete tekera timino kelia mithembe swigi itatu ya aume ila akamamenete kindu cha mbere tuona ni mundume lezi mundume mutulu utamandia musi wake mundume wa keli nini sikiwa ulo musungani wa musunga muyani na mundume wa karatu ni mama's boy kana mundume ola wati ya utati lockout uwe ukautini we asante kai ko to lolotia tabia muziaje mundondo kwate ya mwidu kesi na musiaisi we tukwendete muno chagyo we bango ni situ netukwibya nesa ntundu wa kunyuba kubingwa TV ya mutongo yi na muno ba Thambalala bala Maundu to Thambalala sia nesa makaume la wasi kabisa kazi ya besiana isiana no sio sienda motao nundu ditida tunena abani sia utevya kila mundu wande indi uyu ndeta wa Reverend Grace Kalamani mutai nikite masomo mautana na niwe witano olanga iwambiteye wauta na kutungia ni amisiba mwena mathayu timisi yoka ona kweka rehabilitation mwana unyite drugs ila tumita drunk abuse addictions those things nini ngainunde thesye nangeri wandonya ku rehabilitate ku bring children and recover our children kuno tonyombita wakati wote kwina thina ubisi wakwa ni mobile na ubisula wa nyumba wima umando nongumando bandu bangi town na ilobi lakini nundu wa Maundu ningumando bangi lakini mobile office you can call me nutonyombita 0717292812 nutonyombita na namba ingi 0739990304 tukwendete muno withiwe na chuma kiseo kubikatwa kwa manaingi mumoni na kwendani kwa ngai tunakupenda sana asante musaisia nina wikwati wabikia na utereka tukomane ndino wa kilungu cha Thambalala ingi wathanga tukite indi one tukomane ndino wa kilungu cha twadimwe wambia saa ile sia kwa chankina saa mwanza tiwanesa